Ka tura Polytechnic ka lakot application yaki candidates na ka benta ka 3 years diploma courses na ka benta ka session arajar arpewe. Kelas date ban register kelong haka lapwe terik Agos arajar arpewe. Ki course kilong kumne harum computer application, medical electronics, food processing and preservation. Ki kerdan pule ki candidates ki ban pass ya ka HSLC 10 plus examination. Kumno bapin apply ya kini ki courses. Barok ki candidates ki ban apply online lengba ka website jong ka Tura Polytechnic www.turapolytechnic.in. Ya ki link ngila ai hapok ka description pila ban apply direct nang to. Te tangki ni don ni paralo. Te singau bah ban like, share ban subscribe ya geni ke channel kenang bangin la ban wanra syapi ya kijing pentip man la kepor. Kublai shibon parlok ngin saya kendo hakawai pat ke video.